la doka cargo la doja ya zenu vando bahamika rumia ya address ya ukangari jontsashiwa ngare do ratimizi zaidi ya 22 ikarudinu ke jambulo shema na raibu wanda bordilo ne Allah rai izo tinongozi nji do ukangari yao haukai ensinu wo ujua izo wakufanya watsina ukamru hata nabari abor kansari mwambie ni emishuda yopi ya dokaya hatemna hazwa he mwananyasi kanaka ujwa hendelea mwananyasi katukubaliya revenushia hunu mirani hapo yakangwende wayensi mimi ulo msubuti ngamamini ukezo nafanya nindo andu zangu ninda memwili nindo do deheni ndo mjinazaliwa ni bavu kabati mruje kuparo namba ukafanya naye haumfanya naye bo mahimila rongo hamada izo abo amamini ijo kirike ngamina fikira ushajo banu boulala yeshele watukufu wa Komori aina vanhu ikaundo mjihundraho waume na washe o hamadenda mnamunao unundo jimlifu aho wana hanyu ikaungwa ho armenti ya Turki harmo mji wa Istanbul ritsangani havanu leo asunti pia rasimrio na oro watsovanu ili rimrongozeni hema spehia hanyu mbeni adabu ya hanyu neshe usahani rejebanu rimrongozeni mwambie makali makao ngari sahau msaada voani juu ramme ramshe rawa serikali rautuwa serikali rijabanu rihutaji msaada wa hanyu hasababu ya he dezenongo ikao ziri jili ya harmu mwezi rakanu mwezi wa Novembro rakana mjajahatu hunu kao hende na uvadingwe dunia harmunti ya Istanbul ambese rikawabu hirmonesani pia kawakaya baadhi za muskila holapitali karjaka kabuli wa radihemza zeuo wa amma baada mahadisira yafanya bonze nyonsi pia ngani mazahidi mono rahunra wandu wari makinisha ka wajofanya ngazimayo ranjia mahadisira sino wandu wa lapitali wakubali rirenge maitiore derizihi wa amma hatampaka leo yangazimayo kaijashina ya honorewa tabaha walakin sirabakirlo vanulo na munga siharuma hasaranku adinga siharuma hataranku yonde manako bandara lili ya mwezi wa kamili yangazimayo yatufanywa rifikiru karijevanu rijeri mpare ni wa Komori nyonsi pia hahundrengani mazahidi adiritsa msaada wa hanyu mrisaidie haina ujombiwa kao zenimero zibe habo kao zerongo wizo ambesehe na mnungu jojuzi saizi nuzibiri je leo sijaje zangwaje manamono zinji ndi manako mwanama la halani ngebanu kao victim direct ariwo mu representer mjaje mujeshilaje ile zeza ndaje zijaje ranguo mlao hamzaje hakajafari kidunia ze kontra zafanywa namna jele uraja la jihunda banoso ni mwanyuri demande uzendongo zinu na buzi wa hisangajewa dalani mujeshila ziviri yabo haule hauraji ya mnesemi ngarjotimize makalima yanu ha kalima jotora ni fundi watu bano stadi model ujenda na honesa ze wajibu rakavifanya ilirti hemzaze lepupa rakavifanya ilirti hemzaze za huya usure dini no Komori wa hatu na ula hususi ya wa hatu abo atampaka dabo alimnikwe mwana madahalani ya zele ze haule hauraji zendogo heli za henda hata leo za wasuliba. Assalamu alaikum. Dani watukufu maislamu ikao arjihunda wa harma le dawlatu lin nano watukufu ikao ngwaridungao bonze mwensi ya Turki washili hata ho masiwani nano wachuka udunga ye point de presse hatu yinu andani ndugushiri na muhamwema ngwaje ndelekeo muhawarijili ya unu uribalia khairi na marona mema na manufaa harimasi nezefami za haini mwanadamu islamu ituka yonsi
amade hele mwana mashakira yaone savano rihunda na vahanu vano siku wa leo ahuja rifanye rijena danzi la mtume wa Mungu na ho hadisi mbavi dasinanyi wakazi wa ulimwengu ikao ranzindo usiku mwaona nzadza hangu nzadza hatu nyazingu ya mnakilo harmainsi inu nguya risahilisha alhamdulillah shukuri ya Mungu ya la harmainsi inu ya lo harma rehma ikamwa venze ranzindo usiku ya hafa kartsina mbandongo rahaba itsondo tsokaya alhamdulillah wabaki izwekao mono harmaze rezo sosio na siri shindi karja bazinjo harmaze rezo sosio na icho kirike kwa kazinji shaisha rehimisa vanu watukufu nzadza hatu nzadza shite islam oyi hatowana nyasiwo mjini azaliwa kwa jaka ujua msafara wa hahe shaharoha o harmainsi ya ulaya yende ya tahe ziro harmainsi ya Tanzania badaroha yende harmainsi ya Tanzania le 7/07/2022 ha transite o harima ya Istanbul ya Turki harmai aeroport ya Havalman baada ya transite yabo hadungana na mzee wa hatu mrume wa hahe hundu hazi no zero wahe kompani kao ndo wabalia kwa jashinda wa oriente hata wahondana na shombo shabili wabalie huenda harmai ya Tanzania watalihani hayabo ya muda huo walio hunu karitsu juamba habari hao walio karjaka ujua wakasizo tsinongora kauzijua wakaya ihufaransa wafikiro balango nziani yendesa waenshi harma zone international si huna za kamili nzazewa hatu harimano wade baada ya harimano wade inutsi kawaida wafanya jitihadi warenge mzaza hatu wamtini ya visa mal asaf waeche wabanzu hamze wa hatu ho harmaizon international warenge mzaze wa roho mze hafanya usiku wa mando usiku wa bili nsihu ya raru jusqu'à présent Allahu a'lam wa rasul kabati mwanadamu harmasi wanadamu rulo Istanbul rishindo relewa namna mbaba hatu ya jaharmaitsi ino ya rohawanzi hata ya wasuli huno aksarai bali ngamfikiri iheli ya shindo yerambia duka yayo hamba ukaya minso ringwani mapolisi wanibadi ya tiroha wanze wantabisini ba shaizo hata haba haisisi wanrora tukujue hadisino richo jaa ikangura mbionga ronoha mamavara amma iza jazajirindini ranzide reset 07/2022 hata yetarehi yaka bon sitaliwane dati ndio arme acte de décès umuhimu mzazi hafanya mezi mine na hukume na shenda wa harma hospitali ikawa ndungu yakahumrengea roho ya hai baada ya mrengea roho ya hayo harma hospitali hiyo mimi urongo vanu sikayanana tabu siwa matata ya hendenisha ni matata kimaisha ya heze makirta za kihunu sika ya prizo siroha wensi huyabili nzazeha honrani wafati baada rahunda wafati huo uhanda nina kaujua mzaze na kaujue hadisi ayo devana kaujue hadisi kama mzaze hafusha ridishio kanga sina mzaze hatulohunu lolopitali mahala ya hule rijuha kiwa na wakomori handani deza rijiria rijuhe rituali yenga riju fanyaji baada ratuali ya usiku wa mando watukufu ratuali ya usiku ya bili izajiri hindi nilu kaya rende rijiparisa ukana ikaya mzaze zemezimine na hukume na shenda ya zifanya hospitali kawaja kushinda maundri hanamna ya ukaya ni dalao ni passement ni des opérations dans zafanya hospitali hiyo kabati namna ya ukaba shindi watekeleziha realizishivizini hau realikumezini amma baada reda hospitali najitekeleza hau dhamana hau hamana yazalwa ni mzazi hospitali hajaruso rende rihundu mzaze zirongoza hepi angizobala kabati usiku waparo tekele hamba hindi
yo kawaida ukaya ijokiri mwanraju ziseye nyinyi fami mfanya sisi fami bomzaze yafanyishi hamwade eheli na jena honde hadisi efami wana nyasi bale onga mikina mshukurio Mungu haonga sikina harma ifami hiyo duka ya wadepeshe avuka hakaufanye zahahe sheizo mguya nzao tsindizo manadamu nzao au kawa renge metro sedelarif hahuja yafanye hazi hata mzaze kawaida ya rejeo harmaitsia ya Faransa yende akita ndani ho yende abone hiyo shawaja baada maransano metro sedelarif ya tsingo huja yafanya jao ya mokenda wa demande jao hula zija Mwenyezi Mungu haja tamani eshombe shahara baada rawashiliao duka yeshombe shitamaniwa handani wa demandewa bora henda mine mwana Muhammadi ridemandewa ya avuka wahahe alhamdulillah ngare mshukuru ya Mungu be avuka wahahe et deuxième jour nasi humpara hapekele yaho ija bon metro hakaneza hahe za kihazi hataliwani lugha sharika sinae renderi wa solidaraja ya ukaya rirengen sihunsani ritamani ukaya inga rjufanyaje mzaze hata omweli tsomona omweli tsomzi rabi ukaya kabati shawiri tsondo tsokaya mzaze oinge vanu kaja fanya hana mbarongo itsondo tsokari kari rengeze charge za hahepi rizifanya raye remnume bahaka ulala vanu ya bahaka ulili ya vanu zemongo hizo ngarlidawo mriti enziani ngeri jeri religious riji talabahi masihu riparisa masihu ya sikura kaharama discussion Sayyid Mohamed Jibril hafanya publication ya heye dossier yinu ikawa ibalia 81 page ikawa dossier yinu ngiyovanu inde dossier ya balia ranzido mtolo wa mzadzahatu ala aeroport hata ya wasilu harma ya l'hopital haina dalao la rumishi hangilo vanu haina damu ya rumishi hangio vanu haina bandongo ikao irumishi hangio harima document dossier yinu ikao simambiani inu ibalia 81 page bon ika rija simhundu Jibrilu hapublie dossier na yuriha sisatsi kubali he volontaire hangu watsina utsahai famia mzaze watsina utsahai famia hangu watsina utsahai famia mritso kawonzi uliho itselewa ukawa inde mzaze anzaya he volontaire hangu mimi nzambao sirenge umuhono hangu tisinye ukamile mwana wa mzaze wo yabo tisinye ukamile mwana wa mzaze woi haini charge ngamlindwa niyo na mibangu sikautayari nke mwana wa mzaze woi no mzaze bahana mhunda yaliyo yabadiliwa yajuju kuanzia nini zengo za haki amshukuru Mungu baba na chikubalia ukami mwana wa mzaze Muhammadi ya nikubalia ukayangu sinye ukayeva maana uharimo wana wakomori walohunu rimrumi ya atanke rais wa association dhamana wa huwa na wakomori walohunu yabo emakatinda wayo riti ya baadhi za hazi nziani zikufanyishi haisai iza hega steinu baada ya publiewa emanama Shakira ngami harmai taxi ho l'hôpital ngamjo okay ho mahala ha 2 heures de temps o harmagari o rejehu numrani hai anitiniayo hai capture hantinia siroya o mhono hahirini dokaya ekajibrilu hai publie ngami harara yo kaezi nzila wana nadobi maudu mimrula jana singe hunu kamima na mzaze ijeke minde na juza Jibrilu wafati wa wangu ishish komoja si hamba na rihoseranzi ngeri juze o wafati si jipermete si pare mana Muhammadi ukaya ezofanya pia ikanga rujushinda parcel numero ya Jibrilu na juziwa uka na ziembabu ya publication ile oinde mri ya kushinda rifengi le tartibu au kesa ngeri pa ya zero yari nike numero ya Jibrilu ya rongowe ni mananyasi Muhammadi yari kubalie na nyimwishia ukaya wandu walio Turki wanambia nzie ila publication hata mimi le ujo wajuzi aiwobe wajo unijuza bon rija esailano rahaja rakansi umetre la rifia haja ya jarihunda bala deja sarita zenongonziani hairundisha hatu ya haja ya rambi ya ukabanu
ababa baina hanyu na wanu na mfanyi hazi wazima ila desari juawe mananyasi bwana juawe mana wamzazi ulo komori ripara nao warihunda zila hazi risar zitianziani mzee watu walimshukuru yao besende masihu yao hatopa ramba vanze nongoza mzazi wandu fulani wasa wazitina mihono hunu ngazendelea. Bon, Jibril mmono ha publié ukanguje kaubeha 20,000 euro harmainsi ya Turki ije yokupeze habari hizo sikayada mine mwana Muhammadi hobiruha hehon rimwambia Ustad Jibril ukema pesa yala 20,000 euro ema pesa yala ngajokaya 18,882 euro ema pesa yanzo ahora nzide makati mzazi yala wa l'hôpital hata samahani 17,882 euro yaonde mapesa ya mzazi ranzido l'hôpitali hata yajea waswili o siku ya hufa ranzida lao ranzipa asma haini mbarongo ichoka uyonsi sainu ngiyo mapesa ya lira sheika ya kalkule wangajuja 17,882 lira. Bon, vorahaja Jibril hamwambia Muhammadi na mishahidi amonesa ukaya hamjuza Muhammadi ukaya awatsinde hali hiyo uliho deze dépenses njoka uzifanya hiyo reka mzazi wangu joka heda Komori reka mzazi wangu joka ya uzishiwa hiyo shaze dépenses ngazo waswili hata 20,000 isondo mimi nizijuao. Ustaz Jibril baada ya bazila Muhammadi habaizote nongozilo na tabu shaho ujuza shitsaha bazinu nrongo na wewe publie maudu utijohuja ema pesa uyaja menji hane mapesa tsahao. Jibril harabia ukaya kabatsi atamba tamu na balanyi nyine mwambanzi juzi na balanyi tsile mwambani nani ila de sabatu mwanamshatulo Komori mwana wa mzazi akaurabia ukazanongozila zilawa nedha maana mzaza hatu nguya jo mjaza khairi wa irdarasa uliyo mayoti rija dhibaki ya ukaya eza jiriba la hindini ranzi bwatukufu mwonawe video inu Ustad Muhammad Said Jibril ngene document ngene dossier inu hata ze 80 page hizo yabo ngene ranzi le adresse yo l'hôpitali ngene numero telefoni yo l'hôpitali ngene boîte email yo l'hôpitali ngabo numero de compte ya l'hôpitali zelongezo pia Ustad Muhammad Jibril urimtarabahisha hakalima ya hindini dukaya sisi ngasitayaria heze nongo zinziregle shahini hahali ujoka uzifanya kama tsoa heze nongo zinu haukahini ufanya uwe publie maudu ritijo jari hundriha namba wano ujoka unge juri tabisha hoso ni mo wa Komori bamkomori mru wa complication harikubalia ukamtsikena hata mbata shana mlidie banu na muda fulani sha mtsikena mbata bunambalia na hadisi ndamino l'hôpitali nori zihe maiti zori mjuzaoni dukawa fanya exchange baina ya hatu na Sayyid Muhammad Jibril no l'hôpitali so wararuri kansi ritualia hata zijezim kinishihe l'hôpitali na Jibril l'hôpitali nasi ruhundu shawiri mzazema katianu nge ubumango juwa mbevoni yekamwarenzi abo izote jazim kinishihe baadhi ya makalima ikao ustadwa hatu hayonesa harma video rlona mifumo mili banu ikao haonesa ukaya oandrualio Turki wamjuza ukema pesa yanu ya samihino wamjuza ukema pesa yanu nganzo mbili yamjuza ukema pesa yanu katutawa hata hazingamanyiha abo habaki atosikondo Turki wajumwa mbahaba nishanga zambavi haukayatska ulinda yambe ukaye l'hôpitali baada ndone zenongo za haupia ndone mahali na jujo hadisi ndamina au onjo hadisi minao l'hôpitali wanambia ukema pesa yanu katsuta yejo keni frahishomo sheijo kani shangaza ulihole tengo lovanu ngajwa wezilio hunu damina Muhammad rizio nao hauonti pia rizio nao na baada hapo imana selewa ukema na fundi watu yakawone se hadithi ya ukaya izo ngo zilazi za mwambavi dukaya beseri jua ukaya wede daraja rikautolewa dossier ino makater zamba yanu ranzi leo 48 ay 49e jour ranzi mzazo yadziwa si wanahanyu bwatu kufoma wa kumurundishi yao rikonvokewa kado kumena umoja hasababu de dossier haukainu rirenge hawenda reje yensi huyashenda ayensi huyanane afan
baada ra heda yensu ya shela za tsukiri ye troisième jour que ika 11e jour riparo rende ruzisiwa rambano valari mabiani ukesharji ile irengwa ni mfulani rahaka jarini kama bizabari rahaka chamba habari rija monofundi rija Muhammad hapara fundi uka alhamdulillah nja paro rongwami naye nsina habari rabo nsina telefoni yangu ndio tukanga mimi na shahidi ya uka haini vokalilo fundi yeto yo unaswili uka Muhammad yetu ntinia hatina fundi hatina aziz bon rija rionana na ustadh rabia ukana mlinide bana dati fulani bema pesa yanu ya sawa na yo ngajo huji yani sauti sawa ngajo ya complete ribadieriki ni mimi ni badieni je hamade heli Muhammad yo kanga manzonke yabo nono bana pesa yanu ya dawa. Okay, hizo ndizo ranza awari johanza ukebanu uone mapesa hao wakomori wakera dhinizo ujofanya kaba sa tambata rija kabla ya bili harudi harekezi ya dati na zila luka rudi riparo wangu wa juao rede hata il troisième fois yo parole l'hôpital wende warinika ekirtasinu Johnny Sami ndio kirtasinu sawai awe wende warinika ekirtasinu ya kauri transfert au harimale jumba la service des impôts la hunu Istanbul eha henrini dokaya ranzido siku mzazaha tu ya hafa watu kufikao ngamrishili yao ranzido usiku hiyo hatar jeri hondre ye 16e jour na mzaza hufa harima ye 17,882 euro hiyo haina usiku yao baka ya amand haungabo amand hau baka ya amand ya 3%. Et comme nous l'avons dit, il y a 3%, il y a 17 882 euros, il y a dans le 300 et 400 euros. En fikir et comme il y a calculé. Il y a le 16e jour, quand on transfère la service des impôts, rien de rien qui va quitter si à votre scénario, rambi au Kana, ngam signé au vanu, mdobirabo police ya taxi, mwe pointe, mwe javanu, mwe rengai ekirtasi ya nouvelle rendez-vous ya hanyu, haukaya ababare leo kaza ngozi shindi l'hôpital na sisi daula zihana ushuru ya aba haya ushuru ya hatu ngiyo 2% ojuma ya 3% ikao yo ya l'hôpital automatique watukufu aboransi de 16e jour hatar jerhonde leo 48 jours ranzira zianzaze ngiyo 5% e 5% harimo ima pesa ohende kardo hanza rangalie ima pesa yao dukaya ya waswili hata kiasi ya ziwe mfukare haina usiku zikazio ya watukufu odziro ulio hindi dukaya emakater zamba yano manama Muhammad Katsman nonge vanuhero wanungwa juao sha reconvoquewa aukawa rambiano ukikae dossier inu kamjashina mayarange harima le jumba la hatu la utsahazempo za hatu dihorjo humkonvokeni dihomjo henda muziswa ndongo aba aukawa bahangar juhum transfereni Ankara waranike kirtasi ya ukalo 7 lijaongar lilo harima insi ya ayharma umji wa Ankara ikawa jibu wandu hamanda asirele wa wensi inu na wandu hamanda asiko besho ndunge regulier harma insi inu mashaka kuambo bumbu ya tso regulier abo rende yule wakati karjaka ujabanu nonese ukabanu fundamba ja wafundi hamaja rika hujari juze mimi ngamrongo hanyi limebili simwambiani ukaya sisinye wa mkataba unu volontairement njatsaha ni famia mzaze ni de famia nzaya mbalo wetso kawionsi shatsele wa ukamza zangu juzi ya Dar es Salaam har matretma eza jomjiria iho na minga miturki njajozioni abu yo do bahano vangu na kaya bwana leo watsina hadisimina bwana na kaya laithi leo watsina hadisimina laith nikaye dondao nifanyeze nongoza mzaza hatu bicho kirimdo ajuzi senyu wangu mjuka uriona yeba ni msofanya rongo watsina ukaya mji twalia rijitwalia au kamza hatu hafu hata esenkie mjuru da baraka uzihi na balege wakashawiri jukarji familia ridzihi shema naratu karidzihi dabo yakara hakarija kaushinda raka season hizo sina famira joye famingo ajekao huja yengo ajeko fanya yengo ajeko shara nziri hulu mruko fanya ndongo hamba ukayanga mjofanya wallahi ri amini na nyotsi pia hili mrone video yenu amini ukaha jofanya hizo sisi rafanya
abo keja kawajibu ni bulie mzazi bana mzazi hangu ikao yende yanizaya nisubutina binga mkovano nikena ustaarabu ya hoenda na tunde namna yo kayanda ya mzazere mzihe na beabo mimi ngamzilao haunsu zinjia haunsu fenjao ya kawajibu ndufanya halu abo mimi ngamono hamejo nafanya mine mwana Muhammadi kazi jari zingamanya haukarifanya nongoza hatu na singarjo ka ranzide mijirapuha ranzide malahora zaliwa ranzide wandu wariza zinongozinu wari baradhi habo razifanya haukayarifanya nongo ikao wele kama uze wa hunda ngarju fengiliwazo ni wandu ngarju kabora sifanya abo rikabu jabanu rimjuzeni watukufu amade hele mwana mashakira onesa ba mitsimwe maushinda njeleze ya ukaza nongozo zijiri baada za jiri rizifanya habo ramba rizifanye nifundi watu rizifanya abo hatema kati yao hatefami karija watsahari wame ukanga rijofanya yobahanur jo humjuza ni rukarikana umuhimu ufanya za nongozo uzia mzaze wa hatu ngabo baadhi ya wangu watsinzabie wa Jehova zioni wakauzia zabie za hao habo wahunda rifanya mbiri ya uzia shema na watu rafanya mbiri ya uzia wakaya shafti mbili tsazenu Rilidia hatansi huya tsanu wakambu harengi angashima holopitali higo hambana na mwanike mzihe banga mjibuni rikana wajibu ya vili ya uretunge sari zihe dukaya zodogoza mando za rijiria hunu ngaranzora andresha wiri ritikenga si hunu karitsunda shawiria mzaza hatu wanu ridzihi mzaze hata leo ngariomba umwike mzaze nge harma rehma bamzazi tsimnu mzazi mrulo harma rehma ngaramini yo Mungu izaka ujiri zenu rizifanya ha Mungu abora nzira bazifanya ha Mungu wa ulemengu kabati manada wikangu jojitsa harma zenu ngozeni homjuziso au kati wono baadhi za media ziuzis harma za barzini ngwa chapao kalamu na huzi na ujonesa ukayo wandu waloturiki kwa tujitekeleza keja kawajibu mimi ulihoze nongo kazi tunshangaza hata nijitekeleze na bebala njambo habari wala mapesa la Jibril ukajaja hauke wajibu ya hangu dukaya mzazea ziwa ba Jibrilu hamba ngujo huji wakandongo ikao kula shay'in sababa karjojo mambe nukema na sisi radziha dukaya karjata hashawiria hefame saila itsolo tsokaru wamba ukamoneza pibliewa abona mkubalirizi warikubali ya ukawumbu kweli ujofanya sana ngo ulihonde mndu ya mwambia ulo maore kama satabata kartujar kenti ritowe izo turamia hamba nezema kini futuramia arabia nizo mzejima ya hamba nizo ustadhi hamba ukahabangu juhuja katsuhuja umuhimu hakarinika randevu ya helo 29 ukanguro ho umra ya jehunu hawa mwiso kajaja haonesa kangu desactiveze compte izo ndi za shangazo wandu wanu inshallah ikisindana ukaya wabeza kawira zibiri ngena rijuhe handa nirijuze wandu waloho ngazijaniwa ukamengo ni muziro ngasina baadhi ya wandu wakabanu haso ustadhi watu Ismail Hamdi rikaba sina bahiye haripara mutsimwa bazenongozila maskini mina akaibwa mjoka kazi jamba kazi mapesa la kajatolo na heni banabera msingo wa bokabu habwe mapesa la to abo iso ndizo nakahanza nione ukaya karjaja banu rabefundi Jibril hari hadaya kakarjamni kamba hindu ya nyensis karjamambia ya reshemba hindu ngabondongo ya manadamu ya jinkangajima watsina urenzi wanvu bon dijua ukaya wanduzatu wa maore familia mzazi wa kamaore warambia ukaritsanga telson na siri tekeleza fundi hari kubali yao arimshukuri yao ze vokalingizo banu ya ukaya hanikiwa gujori jaribu hata leo katombiwa ya jaribu abo rijari mjuzeni uka zero hoza hatungizo tayari ya uhimili ya mbanya yinu haukanga aminio ukainumba naye hatu rimjuzeni uka ensi ya Turki silon zero au kainon sika au kaitina consul kaitina ambassadeur kaitina hata mamdetso kayons harimo wanawahe komori hawaswabelesi walangazija wakayo haruma insinu nsu aminukanga bo mjihau bafu watsurengwa mungu ya sisi wa prison ya rengwa afungwa prison ya sisi wa komori kiasi ya wana watimome ngomitsano haruma communautaire jihondo wandushibina mengo watsorejeze wa komori wala ndi hanzia nikatina séjour wala halufanye mna msafara hapa ruswa harengwa hafungwa kaja shinda ya renge avuka hawarenge avuka kaja shinda mda iliya yavuka tujwa ngureje konsuli nda huko ambassadeur nda hubi
makateri zamba yanu ngamjuao ze taabu zilio abo ranzi ripare sai furso ya ukaya ranzi de leseti za convocation za hatu nga idor do jitekeleza uharimwa ye capital administratif ya Turki Ankara. Si onrolwa Turki si ujua ukaye kama wavumbuliwa Ankara abo wavumbuliwa ze danger zilo Turki haukawa ndo bahanu wabakie system ngabo ndongozi lo banu ikawa watukufu nkaunga mrangali yao mimi urongotsi baki habiche banu na banu ngamjofanya utadabahi fini mweli ukambaba hatu ya za ya mzazi ya sabahi ya kayalo na mzazi tuoi nge harmaitsi inu eza barinde ni yatso banu ngariwombao ni wa ulemengu mriwombe edua haswa ya mzee wa hatu baada mjuru mwombe edua sisi haswa ya mzee wa hatu wa hanu yalio kwa mzee wa hatu wa hanu yalio ni makatianu heze tabu za ufiwa ni mrumshe heze tabu nga mjoni samihi mbavi heze mosyonzi onao heze tabu za mhunda aeroporo hata jafiwa ni mrumshe zinzijiri she makateri za mbao yanu nge prison makateri za mbao yanu mzee wa hatu ngarandora wafiki nsiwishiri na umoja nge prison na ngarshukuria odema vukangu wafanyao hazi shaza mkutsi sahatu ikardo hansara ngali yetsena obahanorli obano emwanama ikawone mchapa kalamu mina usubuti wa uguguru wa habari fanya shekani mchapa kalamu au tsebu souli mehens helu gainu ya hensin katsibano emakatiano ngamonao kalinu da holalo ka kargola loja ya zenu ibando bahanu ikawo rumia ye address ya ukangari jotsashiwa ngaredora timizi zaidi ya 22 ikarugenu ke jangulu shema na raibu na bordilo ne Allah rai izo tsinongozi nji do kangariri yao haukai ensinu wo ujua izo wakufanya watsina ukamru hata nabari abor kanzari mwambie ni emishuba yopia dokaya hatemna hazwa he mwananyasi kadaka ujwa hendelea mwananyasi katsukubaliya revenushia hunu mirani hapo yakangone wayensi mimi ulo msubuti ngamwamini ukezo nafanya nindo andu zangu ninda memwili nindo do deheni ndo mjinazaliwa ni bavu kabati mruje ka uparona ba ukafanya naye haumfanya naye bo mahimila ndongo hamada hizo hapo amwamini ijo kirike ngamina fikira ushajo banu bolala yeshele umdungo yeze address haukawa ba hado rendo rafikiri sino wananya siwanu yengo watu kaurugulare ndi Ankara waje weshe ahe ikuwa na kaurugulare ndi Ankara rizinga mangi hunungu watu kubali rizinga mangi hasina oja rizinga mangi hasina abo rimolesani inu de dossier ikaw simambiani ukembali ya 80 page ya balia ye traitement ya mzaze inu de dossier ya mzaze ikaw ibadia haini mbahindu ya rumishiha nebeye hayo ngiyo banu bubarumilwa pasma ya rali mengo mitsanu ngiyo banu bubarumilwa mbahindu ya rali 20 ngiyo banu ranzide shahula shahahe na mzee wa hatu sharanzide usiku ujoka wa deplacement wa l'hôpital ya ndongo fulani wa rejezo yo wakaya hata mzazi aje yafe dobanda kauja risababishe mapesana abo ngari parao hakuyu rielewendo zelongozi ukaya karijaja banu rikomeye imrikao harenge engagement yinu ukaharende nayi izonga zimangajeo hao nesawo unro hao nesawo uziro izozahahe izonjuao hari amini hari nka confiance ya ukangu juhuja rifanya rikansi hata zaidi ya leonsi humengo minena shenda na rimwambiani ze matateka ondo zijirio zaheze pourcentage zivuzao ya mapese kaundo ritsaho yo hospitali ne matora mmo hata mmonao mwamala wa manengasi ni mnakargoa he afikiria jitapalie soyo bahanu ya reje bon rikari katsivanu leo karjaka ujarambe banu mzadzeo ihazaliwa mjini eza baridi ni kabati richoka mtazatu hazaliwa mjini na sibora kufanya zanongo zinu richojo kanga rjisi saongamani haonga rivukao shenge bala zikazikiri jabokori reme wakoti ngar aminio kanywa ulemengu ndreme yakoti ngar aminio kawa haya wadi fereshia jabokori hundu mafereshio make kufia lo harumu mji wa haya mngwaju wa bariki haukawa amini ukarirele za hatunao
kwa wambo ye familia rizaya familia la wamzaza hatu ye familia la wambaba hatu wa rizaya wa rilela rafanya za hatu ze shukra izo zibaki haini wakati watukufu nsujua ngarjoma bianida zivitso ndo tsokayar ka ujarambe zendongo izo kazi jakiri ni wando makanerewa ya ukaba mbeso watoto awema na watu urongoa wabeshwe mbenduila kaijaja na siraba itije ikange joka huja ngamreje zondo wenyi wake kwa ibadia waja warumie heli wajuona ukambe rumishi hao rimjuzeni ukabo yatu huja shabo hata mbabile yakamwange jao gari aminio ukahe kirtasia juzi he kirtasia juzinu oh la la que jato lo ngara ma telefoni wa yo ne acte de des he kirtasia rabe shayo juzi par message zendo mwezo ngazuka hajumba be hanabo shangara aminio ukaranziri jabani hadani ndo tso juza ukayazendo hizo kazijakiri baada za tsukiri ngasida sinani rimjuzeni ukakazijakiri abona makini hezeroho itsikema na watu urongoa jamwa kwa baba yewe mana watu urongoa ndeni mana ritso urongoa yamba mwenza sheo kapua sheo riarionawe heli zerezo zakati makatianu karjakana wakati wa ukarikensi ridanga bo ustadhi boja famingo atsingo ripara wamba yebanu fundika jamambani habari kajarambia yebanu hata haba habongari paro walo maurelu wajuzo walo maurewe rambauka habubanu ramba ze habarizo hosoni akozeno izo rikajarambani ukakazijakiri shabatske rijomba heli mruyele wendo batske manadamu islam heli wauka watoto wanua jinasa wallahi karja jinasa na kazi na ujiritse no harmain sinu sheka zudanza jiri ngami wa mabika ngami harmain sinu na tsida banubahi ngamjonjia nifanye zofanya beshwa hamali yotsena beshwa mratsoke yuhamba fanya ngamjofanya no nione ezijoka ufanyishi hazifanyishi hendo auka ebekardo raksema itiyeke abo jazafu usiku zima hauza mtenda zilo yao zilo homorgu hatabaha ebari joka wambendini ebo wafater joka nuo erjokari udiwaza abo mesetsa bazinji shatsika ukusudi nionese nga tsanza nionese nimwambie ni ukabo abaharanzira mbayizo ngasibana ngamonao kangabo numero telefonikao zitilo harimwaye page yao rikaupara hako haini mwanadamu islamu lolo aminifu wa hezo ajokofanya au kaiyo mali nekanga ijao maudu ije kuwe mwanadamu sheo kairitije leo 20e jour mzee watu nge prison hata efami mimi tika ujipermete batika hule oskuna poro bona boka mzee wao hatojare ngwa habe wa prison shabo jani dungeze polisi ni parso anali yo nende na jwene shatsongalo ho prison hata efami mimi njakubali sifanya kiasi ansi hunne tsanu leo ndapo pacho kabandu ya wandu watu wese habari zenu haukai telefona hengio active shanchu kubali ne juice shake jeka ubidikeni nije banu wandu kwa jamona banu ike wandu kwa tsamba izo ndabu ko mndu mahenge hiyo aborka hon parallel mwambie ni ukaya haini mndu jo aminiwo muo hai ukaye mndu wa msaada reika ngubali yorieli kumeaje ya tsinzebie ikange wo tsinzabie nge wofanya hali tsoka yonse wandu walo banu wandu ikao wandu walo Istanbul ikao watimi zaidi ya wandu shivina mengo mingavi walo hunu waroshea misafara na maisha wa wakili wa wakalati zahini wakati wa wafikiria umedondroa hapo wandu wanunga utayari ya urese vehaina nungu ikaunga mwanzao natsindi zobahi harumazerezo zinu ngarjutsambaza yenamna mikaunga mjuparisa neze ndongoza ushinda besho mrajo kana ya tsonkoa nduwenyize ndongo hizo ya riveshe chekiunu ya rambe uka nambalie mwema mwarengewe dossier juba la uka wali barali ngabi izo lizo ikawari kanza jermambieni sisi wangu ikawari njojabanu rambe bala Ustad Muhammad Jibril arende na ya wala ufundanzi zarende na yashe mwanadamu ya jinka engagement yonge mwangajeo hata ya yasulishe nge mwangajeo hata ya irudishe ngamtsaho hakusama hankazemana wandu zangu wa homji mtukufu mzazi zangu yazaliwa ukaya inka waida ranzim rezaya rifanyendo shambao rijena na jila utumwamu rishemeze sha ikawa biripoto lijoka waswili ranzile de siwala hatu de masiwa hatu ya rizao harume hadisini
ranzi do harma le bavula hatu ranzi do harma umji wa hatu haukeza hefa mina zinu nambao ulimewa hangunu nga urengo ya ngazimaya ukeka wa ripoto nga mjoshinda mimi ni fami ya hangu ya Islamu ashata ya ukanga mjoshinda ikanga wa mroni uzime nga mrengo wa hadi hiyo ngabo ziwa nga mjoshinda liunge isha abamsa ho mji shileba yukiri mnambe wapondo wala wenda bala wabajao ikawa biripoto armaze ngozino risami hilo basi dona hayo ikayasa ngozino baada marame yako tianda dukare zifanyando izunya zingunde yari kusudia rimakinishe besha rumambani zenye zero zilovano zefami yemiji razaliwa ukainumeki inumitihani na iliyokereme mungu itsolo tsoka nge hunduniani ngamkusudi baza ngozino besemwishe oshakiramba ukaya owasomango obanu waronese mbabi izo kaundo walonizo haukazao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nando shukuri ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kawa harumbu hari hansina mo hari jembia hari niki dunia usila. Hari jembia sene silamu amini warambao Mwenyezi Mungu yarifishe ili kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akodo mnakifu saada wa manada sama adam na kehunu na kenamali na ketajiri na keja uzonti pia ilopato laki dunia kange inizozonti pia iliane na shughuli duniani adulojua yaishi sema aisha ya mwanadamu yote pia ngarejio ndo amini Mwenyezi Mungu ndio amini ha ukweli harmwezi kao ndo yafanga uzonti pia benge hamadi hili kao ndo zonesi wapa nhakuyu ne manengasi dahalani Nza nangweka ndo za rijilia bano Ngat amino kasonti pia nanensi ya hatu yo hanza shewa hapu yu Inti ya Komoro hawa ya juhundo kayoti ya Kiislamu yo hanze dini ya Kiislamu Hena mna yu ijibeli ya haruma sheo na mbeliliano haina ndongoza wajili ya zonti pia Ushinda wakaanti wajire ya nrazi Rekaya Duwanraze wa mila ushinda wakanti wa jira ya ndazi rekaya ndona mji hawa pia ushinda wakanti wa jira ya ndazi ino ili mkomoria tikuhesho hina bahanika ondo ya dio hefa saha hiyo kaya mkomoria hanza sheo izo dezarire mabatu sisirlo hunu ramba ukana kenu mkini harmanti pensi ya hatu ipohesheo na mkomori hina bahana dio vumbulando ngasi hununga shukuria Mwenyezi Mungu mtukufu yensi ya Istanbul ikaishio kanawe mkomori bahenga bondo mturki ujokomori yetamba mashallah sinjema besha yona nrashashi sayo sinjema hena mna hiyo le picha hilo litongeza ngali koti yo harminio ya hatu dikantu waja utena haruma yemturki waja utena he hadithika ya ondo ya Rasulullah haniko ndo liyoban Haureje ino kutantiti hababi ntinti njoyo nesa amande hili kyo dimana la futi dalani ya zonesa harmo mziho wa mzaze ngar amino kaya kama adam hafu amande hili ko silamundo ko hanza nganzo ma adam ka hafu ya beze ya zihwa yabo hena joka ngazipara han hao harmo na damu zonti pia ekange wadene abonga banzo bo hewandika wado ko juha wajuwe engagement ya hedeni wonge mwana adamu uwe ya jojo zihwa Yabo sisi kaundo mronora kansiba Kardajo paro shinda haukweli rambeho kana ngardora range mdadari nzihe illa dawara honda engagement yo kangaranzo gadojar jimzazi Yabo engagement yuko ju harmanongo zinchi hamahindeni handani de avuka ikaundo ya kavani ya yeshi yaona heliko zonongolo za jiri yabili lezafundi watu wamukana ngutukuja jatekelezema zimalizinu ya rongo wande ne hospitali haubazima hama hadisi wele wana hashiara hamadi hili kaundo za rongolo ni manama yawo izadunga wozo tipia ikizo sans parahani ha engagement undriha yokaye mapesa ngajoko lao wanduta halikabu hena namna yote pia evenge abo abade zoziri hundu sisi wa komoraka hundu siliko jifikiria engari mzi hao komori engari mzi Istanbulu
sa hamze wa hatika ya ondo ya bidake bani atobanu yende yaone sokana analimzishe hunu hezenchida watu sisi rikuba alihodingoni mwahe nezifami za hema namsheka yao mzanzaza hatika yao domiezi mungu ya mtamani wazirongo waje utenono sokaya mzazi wa hatu nguduwa ya jishiwahu lete haso tipia rishinde rkensi rambeho kana energy mzazi wa hatu hunu vemiezi mungu ajejengilia wakahunu warnika ni garibure warnika kubahanu bozishia izo ndeza hao izo maana wakofanga zoti pia mzazi namba kana wewe Muislamu kwa mlo kana mzazi Muislamu izo ndizo kongarto kumbani seza dunga izo ndo konga zanzo wasuli bahani kondozi rozabidizo wasuli nande zemali ebengezo tipia kwanza rajemba bititamandi heli hiyo kasisi kata kwa jawanje na bezinji rukuho jejerta msaada wa hukumu rwonti pia yokanga sivana basayinu ngaranzeze mali hizo ziwasili kulopita hau harmenti ya Turki okaba heneze nungu zonenti ya Turki tene kasangu lopitali ngizonenti ya Turki kalamadenti ya Turki nyinga mdosi ngazija yonde serikali bengezo tipia heza fangshazo tipia karizihi mzaze zisiri heze izo ziko permete zoti pia heza kusu malabo ndo kana ngeto kotola nyezi mwajila tena yavuka tena hakaba no hazishuhudi hazione heliko zitendiko za function zoti pia hata mpaka jeshi la parse mzaze limdenge rimwasulishe ebengezo zoti pia ekarja mbawa kidino kazabarema na ramjha mzaze iko permete habora ni kwa idhino karimzi rimzi hemri kaunda bangura ngudha mana huo ebenge sisi ngal aminoke dhamana yo herenge na yeye kano hilejeza hanza hamyezi Mungu maana amali hili kodo zonestiwa kaja koja jerifu mnunai sako hujajeru onesi wakaimainura hake kejatolwa yenga rafanga ujisisi loban sikartina handongo zinji illa ngaranzemba hindu rekandai rekaya mdumro jina ngaranzo hatembe ni rohe riwasilishiwa ilivyo joshindari yeshi harmenti ya Istanbul yinu ha amani hau harmenti ya Turki ha amani maneke mbenuke datolwa abasa mwisheza hamba mwanangasi kanoko juado shindayo ni hama nzamade heli yinu nebidi kenge banu harmazenzi ya zonti pia donze ke hamade heli yote nangasi nalezimali hizo mzee wa hatu bahanika ondo ya liyo runde hata shinde runde fungu la mali tocha shamgeze mungu ya mtu bahanika ondo ya liyo mananga tokenda banu walo mali bobo hananzi ya tonchashi vengezo pia zilpermete ruhunda na nena mna hiyo yokaya ngardu juwa renge mzaderi mzike embandongo njoka wa mtu kanza nindize mjumba harumwe zali hunda zonti pia hau harumwe zili hunda zonti pia sisi ngar aminio si wa Komoro kama na mkomori ngulo Komori ya jatuti ngujwa some yengar aminio kana vanemri afia hunu lewo mzaze wa hatubahi vanuzihisa yensi ya Komori ya hatu haramwe zari hundazo tipia weinde ibasi ngar aminio rujomba hena mna yeshingazija insha Allah ngar mwenyezi mwika weinde yatama na vanua yete sirabakisha rifeiho sazo tipia ngar juwao wenge habanu balwana zioni wenji walu wanadamu wengi wadufanga commerce wanadamu wengi watukoja unajua nashike jena mna yilu tena yema uduza hunda mzima harumaru jeheli yinu engwa juri jindahu heli kondo wana Mkomori ya tabi hawa harumenti ya Turkini ebengezo tipia lisala hilo suala hilo muhimu la obedience ya hatu waren razi manega amini wakikata toka waren razi yinu ikaya wakanga serikali ya hatu nyo harumenti yinu ngasi na jumba zima harumema jumbeka yao hausi hamba ngabo mzaze banu na mbabeka yo mrujwa hareje kazi gongo zinungo kazi jo kazi kana uzire namna yinu jo kazi ka hawangu kazi jo kazi wasuli namna yinu sahamandi hili kaudo zonesiwa hesha ushashikomo shahatu zinzi jirle weyinu zendo jiriza sati na za maudu sito do paro na mfanye hata na mbakishe na msibakishe wallahi ngardu paro wasi rekanda asirekam Komori mdo jine kaya ngudoka na nimero mdu mturki amparo kamsobaga wanu wazajira na mdu Komori ngudo paro yendi saa henda sito swala zima bana mbanyi madahu wa Komori handaba swala no karsika lauzi silo zabari karsina tajumba bani karsina mzazi no karsina mbabeka yanga to kodari mdejiban ne kanga bo jukarabo kanele jumba golo bahanuka dana mele bahanuka
hodo kangar sina hani ko ngor jol na rehun sangiha hena zari gunga zo tipi hena zari kazili gongo yabenge zo tipi ya ngarongo hena mneno kana ko mari hatu hanza shewo ko mari hatu wo ujiri wana rongo njema wo mari hatu wo hifadhi ya shewa shahidini kabisa yabenge sisi watu si Islam si wa Komori si hanzedi ni hakuyuri amini karnoka bahanu hatensi ya hatu ipuheshe ojuando jina walo ya voyo hata watumizoma hana maha la tidina mna hiyo usilamu hatu kotir permete ebengezo tipia garim parao ni madhamana wa hatu kana hena katinga tugodosho meza Allah mwana Mkomori harumenti ngutabiho Allah ikaraba mwana Mkomori ngende mjudwale kalima hilo woti mwana hakanga joko ajono no wenju hao wana zioni nashiona bahayini nguruda honda natabuhunu ngudokozitilwa zokweli haringwane serikali ya hunu sa zonti pia ngudundozi silo kana mhana jumba hunu hoka mjahana mzazi hoka mjahana mhana mbaba hoka mjahana abondo bahani kodo watuko danzi tashiwa ngudundo hakatena hata tukwene serikali enda kenti ijuje ifangiza bando afanya ngajimai iko hule na hula kwa tabu zinjasa zireme tabu zinjasa zibiri mashakame njasa ya jiri penge zonti pia ngare mparaoni ni serikali ya hatu zanongeka ndo zali honda zino siku ale wa inungaramba Mwenyezi Mungu zitiri honda te na mdiryanrazi garamba Mwenyezi Mungu ikale mtoto hatu hafardhiwa wa hundi hama na Mkomori harengesha wa shaho Komori wa hatu hashibahara hashirenga hashidhamini hashikubali waja utenda banyunyi madhamane ko de mwarengo hukuma ino na mkubali banyu nje muhunde nzia mrengeti ya hanyu mwibahari harmenti ya Turki ili Mkomori jabanu yendo honda namna eshe kimtiti gutunde abantu borudi abezo tuzanza kabisa harma hena nzia yoti pia hena nduge kongazi honda harmenti Istanbul ebegezo tipia riko hanzar janema sikitifika ndo ya ribunda siwa na Wakomor walio harmenti Istanbul kana Allah risali njia harma mashaka yaheze malika yondo za tutolo zemali hizo ni Wakomori karjambo kana fundi hazirenge waeche nwanga hazirenge waeche ngudodwa zitekeleze yabonga kutokana msaada wa kidini msaada wa kisheo haina mndu ngena haki ya juwe ya vezeari waswili na kabuli yabanu rahale setire jakarija rabjomlo kana ngarengo banu be hankara bahola banu sankara izo zilira zinani na zilira shenda abanga mjo kama na Mkomori kato roha wemani ha mfano roha mitsamihulu ngenza haiba jini yeto nyaya ebengezo ntipia duhanza hazo ntipia msaada wa hanyuri waswili haina yote pia wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh basi nji wa shukran lakum hautimizi ba manawanya stans zungu jorenga bana besho afundiha komeizo raka hanze kendo joka humlahani baada raka fikireka ramazinu zaheza rebe habano biko para ukabano inu association ikawi kansi hata leo ngejishughuli sawa abaraka ujari pare ulemengu washkomori kango mabarani rwambi ukaya rawatsema ngozi nji fundi hazone sabo ukaya uimwana Mkomori ya volonté na tsinda zelobahi sharika hanzarame ya ibiri parao harmensi hatu ngamjoni ani abahangar komeomba bikisiasa yembuan kuyansi harimansi demnashioni emakatir zambauyano ngasina kiasi ya watoto ne watano wanazioni watuka usoma harima mji wa Istanbul unushawa kaharima mji miraji mji wao ni wandomlo Komori na sirlo hunu ukemakatiano wa Parisi wa hunu wafungwa hata warajizi wa Komori kabati ngarijuzao ulemenguka kabati mbata ikawa itoka mwana nyasi mvunia kama ngomna shioni yatukana hata mbatambo ya fungwa ya siswa Komori dotoka polisi mundu hunu yabayewe hunu hindini ngotsa ho hindini na wemru kusoma sivasi na tijida ho mwana nyasi yafungwa zaidi ya 20 na ngabi hamwiso wa msisi abo hata yensi kwatsu jua ukaya sharafasha hensi shipulo mndu hamaduo ulona kontra ya jawa ya some ya jasome harmada ulada ulamnga charge wotso bidi avion yo rudi mbali shande ingeva na kana ambassador ho sinduo bahi matata yajiri ya wema na Mkomoro harmainsi inu ya utso Mkomoro lo Turki haini wakati yarongo wao
ngutsingwamba hewe edaula kutsweshele wajibu yaho nansi ne mwanansi wajibu yaho nansi ne mwanansi sawa nizo makisali juzi yaja yafanya makisalibo yakana consul haja juzi hafanya mkataba wa ambassadeur habe ambassadeur bana harudi hafanya na singa sina ushahidi wa Mwananyasi msenegali mwanzani watu rilosi na doka yaye ni mwana msenegali na kena sejour ya kena sejour sheka hapa swa hunu ngabo droit ya ufungwa hata shana amini ukakamna ujwa humda za Komoro shanga Senegali shanga bidio ya bako harmaitsia izo zijiri Uganda de hallo ajabanu hafanya mkataba ambaye sharia mlonisho shinu kartushi haraya shanga ranzawe mwana Muganda imemparisa mfunge mwadabi shana mwenzi hunu abo wawema na wabwe hallo labo kanema konsili wa hunu si sabando ranzora ambe daula ya hatu na mresheleye mrisikinie mwende daraja mwendewe ukaya haina usiku mfano delegation mwejabanu mwetsozi hali abu harmainsi inu bamjaze vizama wazirika zijatilo marohabonse pendant 6 heures de temps na 8 heures de temps ikako elinga mjisikini yao wensinu bo Sheikh Ahmed Bazi wensinu bo Ahmed Msedi au kanga mihunu ranzindo hunu Ahmed Bazi waziri hawajahunu kiasi ya kadosi Ahmed Msedi hujahunu kado mbili raisi hujahunu kado nzima ima waziri wa mdunga nyina makonseye na wanroha nyumwa rumauba hata mwarumo waje wafanyila rumisa awaja wafanyila rumisa fara hunumunde na pesa si hamada inu manzo mdo jamu iporofite mwebala wanru na delegation mwe jamu unda mapesa na mjemye hensi mru na urudiri tsahe samaha bwede udaya hatu ikarishe meza hakuyu barende daraja ngebilori shemeze bala alla ngazirisao imana mangu jotimizi vanu bali wale mna message raka hanzari mnike daula zinde sekirta sikao ngizo muhimu zijezere ngwa mafoto vanu zimewaru mazerezo ngamjuzi wona nane atudendese ya mzaze ngiyo harma telefoni vanu hauka jana usiku na baraka ushinda rufanye makri hatartinwayo fotokopi honko deni abo mwana mashakira ngujo bayo mkonsi amade lamna razone savanu inu point de presse yabo wasabiki wazonesa haule hauraji kakarja jabanur kwesheo hakakarja nikamnu bahindar sisiye wala karja fatsamdu wa amma harengi engagement shaika wajibu rijebanu leo rambiwa Komori madama zibara mwishaole sepilahu mwezi hunu wa huma haunu wakandisa leo arunga jwani sopara rambiwa Komori ka engagement ila kajaonorewa kajafanywa hata mpaka ndabaha na sisi huka jibulilu hapa rani wanruhunu wamwambia kabalar sami hila bala jau rujari makiseni kazirandrabo mruhunu ya mpara hauka sisi rifanya mikataba hata jibulilu wae haka urungwa ndeno la pitali urungwa sharabu abunge na adresi email ya hao ngwaone yahe halisida ona esha rijawa kato la pitali kwa tishida wa mparisa ya buntsujua jibulilu alizoporani mbri ya mwabembe ya kubali na wewe uja hadisi direct ndeno la pitali hata mpaka dabu ritaize sama hausoni mwako Komori mana yoti kawaida omruhu faru adware jivanu wajewadu hamba sha wandu pia ngwajele waka inu urgency ajiri au kasisi zora nzao maranzor saidilwa shakartu hanza mdwarenge ya ferino ya irende shambo ya demru hawe ala pize mru sisi naranzao saidilwa aburjo para haku zemedia kao kardashinda razi parisa na buranzari watsahisha kardashinda wa parisa warenge hindini ya hatu inu waipartaje haku nanyi wa Komori miangalia hao mwipartaje haku ze numerosi tolabo heni joka mujoshinda asaidie zembi hozahe ze numerosi tolabo hata mpaka dabo wa Komori pia salam asantu.